Camere baro bella yo, camere teo kalla, camere baro bella yo, camere teo kalla, camere baro bella yo, camere baro bella yo, camere teo tana kira kura kiri yo, kira kuri, tana kira kura kiri ba, ni teo kalla wo, camere baro bella yo, camere teo bella yo, bella ni baro bella wo, camere teo. Wow. Foi ututal. Foi ututal. Chela yo kwa vino. Ento man ter tutal ni bera. A jolu don kere kamero pian man tiana me chel dak me jolu inge kar malaj. Sido oye we akel moderator ma mekwa kinero matini man la dit nyero siza. An bera babo ututal kidonya. Apoy ututal. Ya wala foi total de ben me kelo wa yamo. Tar palu tinti do utieno matini kedu. Wati ne lok me executive order pa la didlobo. Ci peñ me dong tie ni balalo ni moro gitika a ni gitika a. Wa foi total panelis bagiti kumberi kanye ni. Kawa winyo update gibo de ben. Ci wano bi mi tam pian jeme mo timme ya chulini. Beti me dong kenen no ko gimo tie inge mano mir kongi nyam matutut. Say de ben. Executive order number 3 ni balalo ni gitia a nyo pegitia a. Okay. Ana po tual po la penye ene be ingeo an pol kar kada aponyo no chao ke no erong chunya chwe gwa loya bena ka mogo pe chino bena chunya gware yo memo olotie matika kar marwate ana meti ana po wono dujo mo yero okwanyo karu meneno wa ki wa tieni man ka utigwa ki Africa ka kany kidong no kama chama papat iput piny mapapat wajolo dujo itar paluo TV an kono katal na ne pedi tutual umire waj mere jema tika time ke paja ka kany ke ken dong amero wachini jema waneno an America chak ki maneno yani executive order 3 enini 1 wangeo kiet mo time kere kita ke kobo kere kita dong ga mo keno ber ka time kere yonge ma wa mak beno ber tie ma jomo keno chero ka implementing order enoni man jomano gichiga neno pero matiga time ko malme Uganda ka kanchi ko kwanyo lok enoni chalo gien mo mer gen giti check madon kubiri president ono umogo mukar kere ana palaro uno dong executive order enoni make nyiro nenani uno do tumo ento ano goichel futiuku mapetoto ma watien wadirni ini anamera ami moke ni jomo kere ne chalo bene fut gitika goichel goichel enini uberka time kaman jomo kere no gutam ne giriak mada chigo berga goichel ki dogul erkinge kuja noti tuolo ne wang pian in pede lubi cherwa nge kunu nyoka ngiyo dogchel chi amero wajo bot kagani kumbiri en mawan wa logo ni balalo bitika wat medda peweng etto aneno gien maduong magitika wat gidak gwak dong parang wa biya wa kama gi cherie pian gien bene gutuj no be pegi ngeo kama gi age ye chi gitika wat gitika dak dong yang ere ne chalo guber ka wat di wo ma an pa neno pa tiki moke enoni ero ana neno kom dano ma gitie ilori onyo lori ma wan waluoni fuso
ma neno gi maduong oloto uber ka wot medok la piny kono madong anate kede ikom wota jon eni ene gitiga wote eni la bon yangi die go dong kwene mono ena ngeni koni bene panelist mu kene dong binyamo bene gen go we die gi kwene kono kidong gitiga wot wak nyome por mer wang dano gi o gi pie ko yo gi dugo kirgi yo mama pat ko mono eni bene je mu kene mo mer wan woti ngo wor kerne kong e te buk pen ginene romo timeo lok Balalo ni kumbiri ini mawan waloko ni mony tieo ka tute me timo me implementing order enuni chi waneno chama ono gutamne gen gele mada gutamne gen no dak gen no ngicho magilo cho wergi awobe ko bere mao lori gen no penge nga madiang kidong nga mabedong dano gen weng ir lori chi oloto pitian ma chel ki gena gware joni ka wot gine tie che gibe woro wot mada maber ka che nen jom mane eno madong no ko bere chek dong bien executive order inini madong chek mage miyo ma girke mala dirlo wachini in ngat mane made wilo ngome awila ma ini tigi pi ma ini tigi diani gen wangom eno mer ini go ye chel ka ini go chel chio mer ne ni pi beno betie ichel ka kenyo wek pe diang ma mege nyole ni a chero ka cham padano che polle na chalo tuchu pi loye ge chio mer beno gidong gitega man ini ene gem atitime eta mer wachu bene ni chiel ene mawuno neno mukene ananyuru kan la kwe TV burra mukene beno nene tar paluo chiel ene ni kiriwa diel bene peramo bedi ye pian ma chiel kong yat magi chomo gor ma bene bie bene romo murine kina ka dwe chiel ario dek mo ke ken aya ka bene ini no diege manogungi aranyi nyokit ma kiwaye digena diegi chao kene nyono gena gitugu giberka yako penya tatani chichel ene romo porro ikena ka chapiet wario nya dek ken ana nyoro chel pachel ene ka kany chi joni tika kamu kene madong ini no ti got gen gi kwanyo mere gori ka gitare tetale enuni ka gigur mere kome mere we mak mere we kibien ki nen mere ni oloto dong ki goy chiel jomu kene guchomo na liech chi unu ngeo na liech mapelo to eni dong peda jemene mer do no gutimo mer gitamne ne chalo pe gwake bi o kitado o kereni chi ada balalo mukene ma ana neno ki wa gitiga wot meda mane ini ene atamni report ma aromi ne wiye ka che nen mo gwaktie mala ki penya chi atamni upeny wekno agam malupe ki eni de ben ma put pe ma ini kwana ne lori zadi manu ma kwana ne chalo no giramo piera dek ki wiye icha eno ma ana neno ni no giramo piera dek ki wiye ma du cher no kakamo ma ke nodu gi et ke nyoga bien ne chalo ke be no do kwe abene chike nodu gi tuan nyoga mo chalo pengan kwana chiku bera mar ne ke ye ere aneno gi ke ye no rom piera dek ki wiye chi lot mo kene awinyo ben ne ober ka karo chi angeni statistics ne abino ne oloto ikina ne na di enia anodo ngo metum chapiet okulu chikiri chapiet manyen ana bikelo statistics ene kan pa joma dongo well ofo to twal de ben ne kele wa gen pen wa no chuny me dong tie pa party ne no chal mo me lori mo ma tie chiro kamo chika da ini mo ni Pierre Dick tika chiro olo do
twer konyo kit gong ich mono wano tikere ni. But Muse Paul Kilama observation ma megi tini ni executive order enegi pala lalo gi kit chiel ma di ben o berga terone ni tamma megi ni kita anan gari lok man ma Balalo ni altogether your failure of institutions ma Uganda ni government institutions ma chalo equivalent of home office nyo immigration department na Uganda ti kwene totale Balalo chako biru ni ning wa ki kwene pingo peke tero ki down up properly kira anyang kere ni Balalo kwa kono ki Tanzania kono ki kwene but all the same Balalo mir no ben peke betka debating ole wang piani Balalo pero dano maromo kono ali papa ke wiye pero mo donyo ilo money ata ma pe ki konyo ga konya at high level me bini lo ni no ni donc inuni no mir MPs duju u ka tek ni MPs genti legislators gena elo look check donc gena mir u pen ni pingo luoki dan eno gena bini Uganda ti illegal pidan ma kumano me bini lo mo kene le bon documentation le bon reason ma gena u bien kere lo Balalo ni ka no tela ti ma query Uganda no it is not an actual problem only. It is a national problem because John are not Ugandans, they are foreigners. And then, good dog chain bag, Kamawa, and the whole lot of them, wherever they are. I look more my again, I'm a Magilone Cabuleta. And why you Balalo, Kumberini, the Duomo, certain parts of Buganda, Kibunyoro. Kongdong can actually be dealing with me Balalo. This is not the right position to give a white command. Miriwati Balalo ni problem actually can go problem by Uganda. Dan Wang should rise up and get this Balalo out of the country. You know, Kitaran Karani, the legal position NIA completely confused. President Peter Wajanani Jumado fencing ngom ge gubere. Ngom in is customary land. You cannot fence it. Fence or unfence, ngom inuni, it is not legal, even to occupy it. You know, fencing pa Balalo ne take legal consequences at all. President local one thing, Minister of Constitutional Affairs, local Jim apart, Tamani Minister of Constitutional Affairs, ene tila loko mati mawajani ka ini wilo ngom customary land rome wilo yamu. And I agree with him entirely because section 237 the constitution they rocket categories kaka kit ownership me ngom part ole weng mabena waju clearly ni customary land peke charo dok ben peke wilo. You know, customary land mere ngom pa kwaro kilele kwaro weko ki rutine weko ki kiti yemi ki kwanga mer kiti yemi jo ma charo ngome chili waje ki charo ngome kong we tigu ngeni ngome yen go wile chili andi ka kwaro nyo woro weko ngome ina no ma pe wila pe twar char ne bena and that is why it is called customary land kibila kone lutino ni bil la kone lutino ba lutino ni bila kone woro kere kumano Ngom town is a different ngom part. Check wow ngom part kime customary land. Don't can you investors man mero yobu do right town ke ngom men check part. You look check me yobu ngom me developing ngom town makun no te analyze hall. You know ni part. Donc anyway position pa mao Minister of Constitutional Affairs position and utero kit ma check ticket ki comment donc kit ma dawo wero tel lo do chero ci ñeno loko ni pedok mere ni be dan ma rek dal ma ngi gina ngo mo en do lok kum Balalo ni donc lok kum Balalo ben kito yini wanu ngi wengi
ma Balalo ngriamo ki ilobo mo kene West Nile ilao teso ayere mo kede no ber peke ya pingo every ka ni mo je mate ma lobo ko macholi kitimo ma pat peber ke lobo chek me Uganda ene itin mana te very disappointing dok pene la tele mo ye chile wajani ene chiro penyo inyuru kwe na machero kama Balalo tiye me penyo ka Balalo tika beru maber ki actually that is nonsensical lokata tama whether Balalo tika beru maber actually or not Balalo are not Ugandans they are aliens peki tika twer me beru Uganda kudoka kama wa ye nero so lo mane a penyo Balalo no ni tika beru maber lokata tama da dok bene joma tika wajani Balalo tika beru maber ni kidwani ankere ni Johnny in remember Jomati pay packet pagan pa wigilo lobo chidong ilo mere megwo chene magami medongo ukero jeba gani lo palar mo kene lo dir palar mo kene gulo ma pat ni Balalo tika temo arranyi ma pol mada pege mer berge Balalo yeah so lok me gena ngom tiku mano position pa mao ene aneno waiti correct position me low me Uganda bene ticket yenoni Balalo mere uche tugi kama wa ki gen ngeyu naramo pa yono bichimi gen ngeyu kama wa ki dok po beri ya chuli kan Uganda ko le weng yani lok man me ka in lobu ko Balalo kama ki iye ino nyingi utopo raja i Tanzania be nyingi utopo i gene Rwanda ki Burundi wakitungire chane Eastern DRC kama ki tiga ukelu lo to kunumada en magi wajani Balalo mere kitiga mongone moa meno mere en gen achel kaka achel ba wan ngeyo le weng gen tiga yellow not only Uganda tiga yellow the entire Great Lakes region ma Uganda then kama gutiye wang mataw bertiye yellow bertiye so man kita nan kare lo ka Balalo no mier kanene pe Uganda lo moto no mier be kolo no ko bene kolo pe ko ni bi Uganda pian immigration control no joko gero you know it's a shame ni Balalo in Uganda in such a large number new conspiracy from the top you know so an lo ka Balalo ni atamane mega gero kiti ni you know Yeah, of what to tell. Yeah, of what to tell Musée Paul. Omega Caesar, Doctor. Tamitini. Ana foi de twal a mi na kare we kon ana gam lok yeni dore a jolo to twal lok pa de ben I ana watch ni ene neno a lore tiga mol ma tio dano ento diang pe neno ma tiga chero kidong lok pa a kilam atamo kon gine ni ra watch ni complication tiene Ministry of Animal Industry da kuka te benio ni to foot and mouth disease tie ti kuga movement of animal ti don banyuru ni Balalo ti kamol ento bien ti kamol banyuru ni kombede tie dia maramo elevario mi abe ko mati actually ma pege romo dirge bien log ni o foot and mouth disease tie kauno nene institution tie no gena mir ke team ni dia ne mir no ki destroying no ki wange wen bien ka tuo tie mono dia mir gena institution o ka tie ni mir ke wange ko donc perma wano ngai tie ni Uganda ni institution pere ya donc ma a trial dok man polo kelo ni Balalo petie lok pachule ke kan piano dur beno ke bot yomati West Nile to twale pakwach neighbor district pakwach kabel mak luoni madi kolo
ke former West Nile ka ben ma ki luoni terego yumbe kidong and inget rokenyo ajumani Bongi. ajumani ke ubongi mati moy district mon wing lo me balalo ti man you ke kwa dong executive order in northern Uganda mi ro kwa ka bel di only wing nan madung tika nyuen gin lok to one any the dir Salem and watching it balalo headman are settled and do we need la dir and gen kiti agwa ko die palu dir mon so jo mo wi lo ngam lu dir mon madong gen giti gu jenge woni wa chik me Uganda pege ngar mo ki ken me pe mo ki ken sidong nirmanen ni John Enemy, they are settled communities. I've got a problem with that. The problem is with settler communities. Young history. White settlers in Kenya, in Zimbabwe, even in South Africa. I mean, I don't know what proportion in Kenya, but in Zimbabwe, the settlers there, they were only about 25%, but they had 85% of the land. Man down there on Chan Mother, the settlers in South Africa. Magudo wigi logo. Madong gi you down on the Ago Bedoy Township Kakandong. In what used to be Bantustan, Pegeron Bebedi town, Gebed Island Township or in Bantustan. But Check Gidong. This is a problem with settler community. And these are settled people. They have titled land. Gin Bukero Balalo don't chalo teach. Melek Diang. Ada kita Paul Wagene, Johnny Enuni, Gakela Baji, Yukirugi. And Dak bene gamenda ti koge dak mini tiga chulugi dak mini gi bene o mudu karma ke choke moti me yu kidini do ben nyeno lok ma da pien la di do bien wa uno go chen ka go chen ti dong lok pe do u be dong la mo yela ti dong cha go chen ni kun man kastun marilan go chen no room kama mi ro piu beri e ma no dano me mi ro good from pi ni no they go chen le pe dong dano do ni to al per ni ti lo ko pol ma da lo ko pol to al donc anero chalo you metik ki ni ni mi ro wanen ni ki ti ki check Check to you, my link at a Paul Wagini, customer land, Peggy Char. Check me at one end with 2 years, will read. Kidong, Atamu, cab, your mature will be a tea. Should Atamani look in the mirror, look parliament long, doc, do tell them. I northern Uganda, mere good and good time gay. Pen couldn't come on him gay, actually. Gen doc you money. Doc kay neno ben kumbe check. Kay go share you money. More than way and a pie doc share pen. A pa kumbe no way tea you money. So check mirror. Joma to get tell check mirror good and get ribo tam tea the chair. Get tail of a parliament. Where kilaro. Pen peke bed do ye more. Pen your man may settle a community. Give me a mind one. Can you wear a local bed? Chickoni. We pony actually. What thing on my ento? What you can yawn can. And then I know posting palaquid money, Magukari TV. My last week the situation. Daramo my last week below up that all. Daramo my long Chwaro to and no wow okay pachoge udugudong gangi karbo dugudong gangi no megene dak bu charu mo en kibala le no chidong darung nyo madung
Kede be do fu come on man knock it dia in popular ba de chamel donc ngome donc tiga donc ti ma donc kam mi ren fu ye mam pi routine na be do donc ti de ba donc donc ti ko ma de e nyuru gena be timme ye churi wa nyo da nyo ku no pol ngom donc wigi ne pa wan no nyo I kana mo la kere mo kenyo ma no petwer pere si lo che mi ti yele ye we che tu gi ko nero si donc ko ma ana wa je pe ni u du a ki bot down mo ma ti ka be ma ke lo no bonge ma ti mo district en go du ni a ke de bit ke lo pa la mi ke nen ni lo ke pe u gi ye chwe ke kan si donc u du ni we ana wa ni lu yo ma ti ke chu ye nyo yo ma ti ke a choi chalo petition ni mi ke nen ni choi ma kun kwa the whole of northern Uganda. Where teacher get ticket on the legal front, on an economic front, on a political front. Economic front, kono. Kada pa will chak pa belalo. Kida kumbini. Chek tie ne ka dia tu tie. Ma kumbini wa dia premier kidi gene. Kadi ama tiki tu Ministry of Animal Industry career and that usually is the procedure. Pingo ke wa dok diang dok beru kenyu ko no giti gitu. Si dong ka ana wa ko man bene. Poi na. Ya poi total Yeah. mapud pe kele lo megwa ki mego I block eni ana miro con mio observation ma mega bene yanan funa kan kunu chochoke ana miro chao ne con gi lok mer ni jemi ka do bale I lobo mone no do bale da loka bale lu kenyu lok pa dia pa chul ma yam gi kwanyo ngar mo mati lok ye mati dong pere lok ma pa ti kenyo kombiri gina tia concentrating mind megwa ena lok balalu so roma me dong ma wachi lobo ka juma penge no dong jami tia collapsing o kong mo constitution me Uganda kito musi polo wajini constitution me Uganda ti very clear lok me gire lok me ngom kwar pe ki charni and then the same custodians me ngom kwar ni ene waju kai go chiel kan ni migi is okay so da no indo penye dong ngarong mati go pen check me Uganda ni ka ngat juma miel go pen check ene waju any customer la eno kai ke chielie no timo be ke botwa kan ki gan ko ka dong ni waju ko mer no ngi lok dogi gi ter dong chala intelligence ni ngara de gamente gina tuyo dog dano ge gan ko ye petel do ne dano chingi pe chweko gina ti tuyo dog dano ma gan ko ye kar je no wan bir mo be gi bolelo tel do ni obiro cham poro ni o bir mo be gi bolelo but dia gi mir cham gina so look e ma da ti lo na gangi amir mer wa na ti la boluri look en ko ni intelligence wo ter look i bol di lo ter look bol ngani o boy kom dano o gan ko ja ngar mo ro mo look ma ti pere kadi look mo no mi rongi ti bol di lo ni nyang gini mo be ni eni petel lo ni dagamente nyu miragamente ku it's just a fact ni constitution pe ti ilo bone meno jama chiel aspect ma neno ki la dipo lo da when apart from constitution when you're tini customary land pe gire ni
ini wilo ngom mo ni kama yam dia pa chili chamo ye iger chelo ro ngie dia pa chili no ngi mar pi ko ne chwe chwin dan te mina gi chwe chwin ko manen dan te mina gi chwe chwin ne ikin gang ku ja I lo gi mo nok ngar mo neni pa win ka ti lo gi mo o ti me ka nyene Uganda ko manen gi chwe chwin joma no petero chiero to chwin win ngat mo to heart attack kono cancer kono ngo dan te to mer gi lok mo mier go bed open no wajane ni jemi ti di wa but ka ini waj ko menu giter chalo gi mo ma right gibene loga da ni joma dong Tanzania pe mier gi joma Rwanda in waja Rwanda timo be ma dani bene pe mier gi achule dong mier gi ajole dong mier nyut ni gi ber ma be gi Uganda mo keneni kun wano ngi atini joli en go age wo immigration officials en gi waja ni ngo karta ngara chiel tie ma la dillo chero yo kiri ma ginyuro wa passport mo poro gi komeni nyim la diti komi passport mo poro ni Burundi passport so immigration tie tijini eno ka wane ichire airport koma ya gi kwene ibiru ne di thing no karta it's really a shame lo adabe uno mo age kamo kere no wangi komu timo ngo ibir ni adi kan ko ngo balero go agi Burundi gi Tanzania straight wa gulu ngarmo ma ti lo yepe so gina mer wa mer my observation is ni daro ngi ngo ma ti daro ngi ngo mo no mir gi tim but kira dong lobu ti kere ni enno kira enu jango life mer da dani kira daro kira offices mo ken mer gi tiu je mu en ko ni mer no ngo gi jomoti business lo ka mer wa yang ti business ka tui ko nga gi that team ka surviving on their own but the actual essence me constitution ko immigration ko ngo gi oti no ga lo mer tok lo ken it doesn't make sense matwal and look and actually premier that actually been taking ngom kamo ken gi nga gi it doesn't really make sense because man no junior tini ngarmo mati kwano constitution ma gi ker Uganda ne be instead of dharma ngeo lokangom mebino igire gi chalo minister mo mano ko penge wa ki lo pengom no we are permanent secretary ministry of lands ti Kampala we have land board me gire me gulu kenyo me gire kitino way lumma way lum way dir ku ye kala diang atiki title atiki kar taj be non kombe Uganda ku ye nyero ko nyame non pe in changa wachi in tiki land title me customary land a dutch ni be tek me beruye so gina observing me ki gang ni attitude mo mano yama chake kuma choli choli gitimer ka bolone achiroti kokni balero tia balangomwa balero tika ka tigi muduru acholi mo kong ginong in gi muduru acheli chingi kideni si beru chalo we polorong is o yabero magi yenye wa kama initi me amara ena balelo magi maka chal gi bene gi nyura tiri join tiki muduru tiki nga gini tar mo matimo gi mo pere so to me my impression is merni kid government mer en je mana tia time kono in nga gi offices mo in time ka tikira mi ruti kere ento the actual custodian many any lobo make goho kira ke goho kere Kenya kira ke goho kere Tanzania kira Tanzania riam kere Balalo kira gine ge goho kere lobo in South Africa kono kwene gini but wa Germany collapsing on collapsing mer wa the offices mer in madan chira yene gi chira mer gi tiyo
ma be gimo be ma ra chitwal peke kong gino ga wachi offices mugo mano tie ento gino mo ma inbe ro ma timone do ma pat peke ni gi declare ni foot and mouth tie but ni ma balalo gi tie kelo dia gini ngar mo be ma testing gino peke ngar mo testing dia gini peke veterinary officer mine mo clearing jon en me bino gi lo dia ma pol command i actually madong executive order ni do ene chok tum command en o tuo mo ne tie pedong gi te kamo ken tuo ne mero bedi actually kan diang ne be bedwa bedber ma ko kono ki chang kono pe ki chang ngaro mo cham ringu diang en mo tigi foot and mouth nga mo mi cham ringu en so kong mo ko wati America lo balalo ko be dong lo kiro diro window lo wajani balalo dong tie kire papato weng balalo ma yam wano ngeu en mage go dia wa mage bi America teach gimi chak bot ki o wilo gar ne mo ne o wilo ngo dokchen bot jone ni jo egini gitie bat pol jo egin dong gitie o liantone gi kwene go settling o kuno jo ege mo bino i chule mene jo mage riemo gi Rwanda gi kumi gangi pe miro gi Tanzania riemo gi direct kama miro go chiti ene ya chule so ene duju is building on attitude mo no dong ti kuma chule dong wachon i waje lo mo ko man to un ko mo ti gire ki i bi yale ni lok po balalo immigrant mo donya igire eni ini cha por ne gi relationship kina chule gi bunyoro mago chere kar me pero en be nga gi mo kelo relationship kin bunyoro gi chule eni dok balalo do wajani wun mi ti ka mo kene ya ba lo ken wun mi ti ngom Kampala lo kada relationship kin lo ga chule eni dok balalo ti ye ngomman ma ini wira Kampala 50 by 100 kono nga rom gi diang mi achel ma ti chamo gine patano so what ye mere a situation mama attitude kuma chuli mere po loke lo adabe so my observation mere en uni look en kono ni actually me tema accommodating gine actually me tema accommodating jomo flouting immigration law actually me tema accommodating jomo flouting constitution man yura tini customary land pege gine pege charo so gine ati wajane my conclusion is ni kiro boss ne team yamo wajo kere ni akem utiemo dit endo Kerpe ni ben petok ten lo ni no mi achuro ben magay to try. Everything is so straightforward. I touch ye dan kwan touch. Members of parliament here di 500 and gino money. Gingi constitution in and out. But ge wek men o man look pa chulni. Kan look pa chul men ge wek en kumi ngarmo ben makejo ki bukando. Ge kamo kene in the peri. So to me, the conclusion is the continuation of attitude ma yam or yamti como chulni. Wangangar mo gi within government of taking responsibility ni merely taking a chalo part of Uganda. Wabe to mere gi kejo i chwinywa because I know constitution is clear, immigration law is clear, but indong en kiro video ma did the ben nyuro ni chani mego modong peke kama miyo piete i Germany eni wachi ngat mo ne dag ber gi jambol mabe kuni pe dong wagi kama mo miyo gine ma miyo puye
So ataw mere gina ana neno mere general eneno ni attitude mati como actually mo chaka wachoni is just reinforced by NJ makid again. Petien lo ni check down pengeo you gino mo down pengeo. Ka kong mo kong la kuri face en ma di bent describing but la kuri chiel en kono line a rio la diang man ma respo ma woro la kuri face en diang panga mo yang ngile ko gini line a rio me babwa en. So amir me wajibutu listeners ni watie mer maraj attitude ikomachuri po loke ina wajal mer wala bu luor mo unless ngaro igamente ochako redefining attitude pa gamente ikomachuri daro beto mer gi in la ling gi pero in chwingi la ling petien do ni issues ma mier gi gine gi tera ti bor gamente mer resolving pereko tie eno ina nga mai gine mai romo lone mano iti menyo ilogo menyo ngi so pero tie mer ma tek mandano ngi je ma bejo chwe chwin tie ento kero mo ma kamo mer ma mi re ngi ron pe man mer observation ma ana mi eno la mego lady grace observation ma megi Leo ati ana poya Caesar poya. Lok bedo en lok mak no wa lok ngune poli don ki lok. An mera nero chalo lok ma pere tere ma viewers ki dar mi aro ngene eni lweny ma kitika lweny tikitika lweny ne pe gina chele ken pien lok magang kombedi pe lok abalalo kombedi lok abalalo tie ento lok apa bene tie aya kweni bedi ne lok ojong bene tie aya wa pudi lok amaka ma bene put po tum ki lok style mero lweny mero dudu lweny pien ka ber muromo wa ki balo ko aya manda ki kelo man ene lok abalalo lok ibalo cham pa dano iporo ene lweny pien no kichika toro ker pa dano cha duju ki timo man ka ki lwenyo tungi ki dok tungi en so gima dan mi abu ngeni eni pe gina tika time mene tika time diri ne winyo ni tung patong ku janyo tung kwene o jong bene ti ye en o jong e ken bene ko wange bene po jong so eni kit lweny ma mi dan gu bet ma dan mi gu neno ki wang ma tek ni eni lweny chao kene pe ki lwenyo ati bat ki no kiti tor keru ene gina giti ka timone pien ka me adan ka ini neno LC nyo gina diru matili ki security bot wa kuja roti ana chuli bel ti kina ka chale ya chuli district ti pegi romo timo gimo ka ini neno ADC wa ki ADC pere ma bot wa kenya ma gi romo timo gimo gi pere gi tie dir me security ma bot watio ne ero pegi romo timo gimo piano ker gi bene peke so kita dong ki torwa kede en ma mier wan wa dano mier gu cho kede gu nier ba dano gu cho wan wa nier tutwa inene ka ke we ni ki penyu ke na nen mose ke lawo penyu ni in ngom ma in pe wilu i chao cha ne ni ngom kwa ma in ngom ma in wilu ko i chao cha ne ni Bien yin pe wi lo ngom ene ngom kwa pe wi lo pe ti ki twer mi chak na ene gina dar mi ngi ma mi dar go nen ni ka pe dok go bi chak dok gin no mo ma pa go i medu mai ka put pia wa nyang so gina mi wan wa ma bin mera ma nyang ji mi eno ni ene ni wa nen wa wo be tuolo wa nen tiang wo wa do tiang dar ma ti ngu nen ngo ma ti ka time ini lweny an dong pa be medo lok ma pul pen pul lok eni dong dan be dong gu wai
Apoyo. La me Pascal. Inong look me. More panelists get down when Magitiga Nanoa. Log my down log ni wang genetiati. Genado ngaro waja and one actually one year which on ni gamente and no bino. E kom wa ma pat metor wa nginyi no pegi tamani watino no. What were better kid down magiramo chung combeticate end. Till a penya don't tea but jo general parliamentary groups maga year again northern Uganda. Wun down would take a den chan wunu tikwena. Eh? Gena ma wunu tiga timo na dire maika jo enni. Gena jo gamente ni pobe very large penaba. Wun dire ma be teme ni ninka gen gamente eno to be riange gamente eni. Omiero nanne family uka kan kombeti no ti pego. Obe chero ke gi kwena. Eh? Gena chel mo miero wunu tama da da ni kombeti ke wa yang la luor da ri mene kombeti ka puchung matere. Pigang uchi konyu do be beru pe da da ni. Konya dano me yer wi parliament peke. Na nena beru ka winyo lokpa lawyer gena. Ketara mo beru ka wajene. Ni kombeti ki joni giti ka gena ka kwer lokpi Balalo ni piani giti payroll pagamente matare go luo nying gena nying Balalo kombeti dogi dong pego bedugu dire ma ka da parliament tie ada day ni dano wuti ka dano chan ento wunu mete o gam chene pagamente me da parliament gena be lo wa chung pi ka wu kaka mu kana pere indiri ma be reye pe be cher ka yenyo ngomi gena e gan pa Balalo kombeto bino gi ko gangi mo pe wonu be cher ko na ti gen ma mer ni wonu tamate kana ye eno afoya Yeah, ana be mego roso we tuyo lok matini chalo mego madit. Para mir mer mana nok ma wiya wil ni. Kadi wa lok en ma I winya no ni god man tie kono gi no ngo ye. Wa MP me area ni kiranyang kere ni penge be ngo ti me. Wa LC5 bebe ni ngo ma ti me. So jamanete mego kai inge mego lo wabe neno video mo ma check ki gang ma di beno be kete wa mego innon ko itu no wage lo matini Lok mo ben dong tutwal ko pian pol lok ma beje tutwal kal jo lok la chen ben lok ma be tutwal dong ara twal fo chama dir tutwal bortu unta pa luo ki jo ma gitiga nena wa ki wo gitiga winyo wa ma tiga time gena win am ki wanga me diro kita ana neno ke ni no ja be to kar ka wa ni gamente en mu donyi lo wa komberne pe o donyo kinyin Uganda wenko o donyo kinyin kaka chiel ene kaka chuli mum yor ki rwengio ka undan wewner ni kar magamente en bion ki chako ki diang ki yako diang pa chuli wen ma pe kor mo jonko wan wa ngeyu wa wan ngai wa kon pia ti an ma dak ma muan ba na ti diang kon ga di ko lo ko pa ki ikin pa dan ki yako diang wen ti wa ti ko mo jong kun ki nero ni no gen ma ki yako diang bu ngeyo ni ngom pa chuli pe ram gwa ko diang ti kombir ngwa piera ngwen nyo piera dek wiye ngom pa chul do be me gwa ko dian pa Balalo magina yigo ya ko dian pa chuli ka no watikilo tien wa igamente kita la tien achel wa en paska no ki ye ba ki ye lo tien cho dano wen wa mon ki ye meter don kaka i parliament meter don i Uganda wi lobo we kaka u bene ki ngeni kaka mo li en bene ki loko ki tigi lok mo tek pi kaka gi en to komberi tuara yang kong dok MPs ma jon komberi ti yang ku ka nyira ka ku ben ma ki gulingo ni tip
chia nge da ber ni guling pien gipe ki duan gipe ki la chung dua gi la chung dua pa chuli dong peke a chuli pe ki duan i Uganda chilo ba be ki tiche dan pe tum weng en mu kera chuli lobuni en nge ngoma en tiga gadin ka chuli in kari nga mot bi binu chika ginu loke ma ke mu ti twin a chuli ma chuli chak dem chan we piera bor wi abichiel wa kompeti ki nyin ka achiel ke kem chikongo ko ter wa binu ke guluba en pepia chue chunya yi wak ke loke en ka in la lot ma in ti won lobo te dar me lobo ni wenki ki kore pe poko pe nyuagi pe nek gi bene chio ke ya chama gi nego gi oni wen ko mber gi pe ka no gi tio no gi to ke wa no pe gi to ka chori man no ngoti gi maka yang mo goni mak we ana yang e ma yang ko wure lo ko tek to twal chio ma gi welo tio chio kur la ni eri dun ka nyuro kur la welo tio choli mai parliament tio choli mati gamente kono archi mulang ngagi upe ki duan loga bene ma pe luanya ni ko logi kira lo tiro ke chung logo ma lingo tik chiente ke kera yun mira udong ki bicharu wa megi huaye pien ma yang timoni do bi du ka me chata chuli pe dong ki char mo ki char megi hu wa ke won wa ke lo tiro wo wen ka we ko no nen ma be tiket gamente mama ram ber pe ke tuer ni ngar mono a ke chien ma pe bien ke ka ta wan mo bien ka ni ka pe nyur bi jani I donyi lobo pe donyo ti ka mo ma ke tiu ke lor pier bi chiel ke ter ke lobo moni la bon ka ta la bon bi ta lu tira chuli mo ti gamente win lok ene ma be da wan wa logo kun wa ngeni wa pe en bat wa tiket do ka chiel an ma chel me guna ner ke chue twin to twal pa ni no pien kine no ber ka timme kar mana ti ber ku ja ber ka timme ma po re burulum kon lo riem ini lumi en jolo don gamente ci go ker ku ci lo ka tek to twal pe dong lo ka balal ken ko lo papa ben ken la ti an ci way era chula chieli era dong gelo ram lobo pingo pe ko ndo ke winya gin dok tiga timme ko tung ko na gin ko dok tiga timme ka me ko ne peke achuli ke kem haka lu ba kong dok nen wa ba no ti tu do dok liet to lu ba ker ni wan bin wa bet ki dan wa nyal be dan lugo ento pe ma nyara pe ma neka lu ko liet to twal wo poe lu ti ma nyuto wa gin ene tel de ben wo poe la tena wo poe me gro jal ba be no wo poe un wen eni muti ko wa eni wo logo lok mena logo ni olo jumo kene winyu ka kira de ben wa ti jumo kene cha doke no tika doni kom gi bene gien magi wor gi biru ki lor gi dian gi belo ti gi bene tie ka diri ma yo loke ayira pe wo lego lu ba ko ngi wo poe to twal Ofo meu, ofo total, ofo lo que me tek endo di ben ko nyuti wa clip mon me video ma gang ka wa tu yo kumbili. Ofo total. Pati aneno comments kanyo pange ka comments mugutie. Yeah.
Ya video pa the ben in chal petit teacher toi. Yeah, any final observation more? We come look in one logo. Ki report pa report pa the ben ki observation more ti. Ka observation mo pe chi comment mo mati ni party ne kan the ben ka ro mo kero ne we ke kwan. Yo ka ngar mo ti mati ne ne ki we kwan ni wa. In Penano, on the left. I think I'm now more and Jalamera de Ben. Your right hand side, yeah. Yes. I tell you, I Jalamera de Ben, Otero Kare, my large mother, my pay what ba, Mano Agi bot Bonnie Opio. And then Jana no Guetta, a more wound duchu panelists, Kachelki, la did the Ben P program Martin. And then is a yellow, where is Oma Okalo Match? Pangati Penyanga. Ko kong manak. We can't them showing money. They can't name. Okay, then Jana no gara. Kwan mati screen. Jana maki. Kwan mati screen ni. Empty kwan na. Dano maki wagi ya pa ni kono long ne tieni ning gamente log ye ni ngo. Ero ni po romo gamidong ba kwata. The Ben, is Museveni really issuing executive orders? Because no one has the right to ignore or debate or question executive order by the president unless you make it a court. And the AG actually traditional forum. Next one. And then Jana no guerra dano magi wangi ya pani kono loke tieni ning gamente logo yeningo. Belinda team, more discussions of a similar topic should be held. And then the Odua, actually may a young lover duchu mirror ningo ngom kong obed save kadong kelo teach bedo. Kelo teach better tier. Yeah, sorry. Isaac Okelo Odungal. I was born in a camp, grown up in camp, but my parents usually tell me about the story of this government. Long ne right to twal perne honorwa tong oromo liech ochen Genesis. And then Susan Okello, no, we have voices. Those are the people who are voted to parliament. These members of parliament are weak and very money-minded. The next one in. Lomo do adare, ingej na gamente ngeo ni actually take Yupe ma tie igang lobo dujuma plan ijang lobo dujuma plan tie me omotich maduong ingoma chole loroka ye ma momero bedo ingomwa me omotich. And Balalo mo dwa dare lock pa Balalo tie ka yellow
we actually to 12 Balalo, Giromo, Giluongi, Kaberme, Uganda Duchu, Pingola did Lobodong, or Wajni, executive of Beretie, Ilobacholi. Oda ne benepe katich ento Balalo tie Ilobowa, Kit Gipat, Mukaro, Lobo Pacholi will be Muka independent. Will be rich to me. Okay. Paulina Omal. We need to confront this problem with absolute determination without fear and persistent pressure. We must not relent Karachi Raj. Poverty, slavery is the alternative. Yeah, for total. The next one then. Zulu Night. These people are Tutsi. Since when did Tutsi become a tribe in Uganda? Ochan Genesis. Poj matek ikom wun weng pi tich matek ma wun utimo piji. Ento wan omerwa yabwang wa ma chalo kaka. Yeah, metek. Jan ani ogweta lokom balalo gamente matye kachuye. Me achiel Salim Saleh petie ki tuero me kero balalo ilobo me acholi. Wan machalo liten acholi miero wanen ni balalo a wako ki ilobo pa acholi gidok chien. Belinda team wapo lok muchwin malupe ki lok pa balalo. I wish many people could listen to these great speeches. Wapo Dennis Ayela, I'm watching very carefully. Pangyang matika meaning nama. Jana dare amor won duchu panelists kachel kila did the band pe program matin. Cosmas Ochan poj bod la did the band kilo dire make kachoke. Bonnie Opio jalo mero di ben. Don't it dwaka chen. Okay, yes. Wakwano. Pano. Nico, never. Okay. Tuma. Yeah. Isaac. Okay. Yok Isaac kuchwal megewen. Yeah. Kwe. And mano jok Isaac ki Gulu City. Lokom. Ina no way. Fudi. Patin and Man Isaac ki Gulu City loko macholi mieto loba o konywa ba miro lega mate. Mama okelo Albert cholo miero cholo malo ko ya. Mat metich. And then actually traditional forum dare. I don't think what you think of the image coming out of a park. It's an image that will make you cry and change your life forever. And then Godwin Konga and a poem attack. Let's not give up. And then we need to look outside that government towards the ICC, Amnesty International, etc. Secondly, how that God has spoken through his prophet and change is coming within 12 months. Akana Andrew, the earlier actually begins to utilize their land, the better. If I may ask, what are actually producing in their land as of now? We have coffee farming, which we can start
since market is worldwide. So to meno dano puti chwalo lo. Yeah, look, yeah, we wouldn't jomugiti and wa initial mere comment mo megi pian no beberu ke in video any karika pe neno team yo mero ngata mo ma po neno onen fu romo chero on tar palu TV pro video e magi mago tia de ke tia de duju te kuno mai romo following cha mo ken ma no in twero one for un duju mo ber ka winyo watin Germany mere ento kirna nen ngara mo wajani tong cha mo ken romo liye do da because if karango ma mo ka piera de kuluno gitimer ka komu ke ken ni chira chira da chira piera ngwen anle gana ti ni loka pagamente pe mi robenia mo ga ilo chira ngara mo ni come pe ni ba Uganda mir wote ma tek ma da chwe chwin ma ti ko ikindar ko mbede anwo ni dano tika lingi chwe chwin i kama mo mir go lo ke pere en gin en ne ma anda lur Uganda la awaje bor ni pura ha gang chi chok en lur na ma dit en non ni dano tika chiro pero e ne chiro ki kom ki kama mir chite pere ichiro radio mo ko man ni yer nga mo miro lo ye radio mo ne yer nga mo miro lo kwene promotion ko mengo dan mer tika yele mer en mer men ni no dujuni ke ne no lo ga choli ki nga gi teso bagisu polata kitgum teso bagisu lo ga di polata pub mo go gulu kwile magi do ni buganda pub ne ti Johnny ini peke chero ka mayos customer na lo que ni achel pe bire que tan mo ken ir lo go ba mo ma konye peke ni era be do gu kom pub ko me lo ni buganda pub ti gulu kuja i page kit kum ken ere ni joma kiro nyanya joma kiro cabbage igira eni bagiso ke ken mo ti kero ka kero gira ku so be pa chuligi Uganda mo ken ni Paul lo ma twal gina pier gina ti chwer chunyo ni the same people ma mir go lo constitution go lo immigration law gina giti wachi uket tiel chi lo pier i dano chwe mo ma kamo kamo mo mir dano chite pe na mego grace kai mo legi wa Nano ba ati wasne gen la dir lo wajo piloka dana chuli mati biali kono Kampala gengangi le wij ma dir ma dai kom la dir lo ka kom bero pinya nano gen akete no ni in ngate ti telo dano me in ngeo ni in la tela pillo kolo pe wajo gen akimeni nyim dano da wona chole mage waji lok en wi woni unge antini won po chero ma ngom gi mudo o chero wila me gwa ko en ni en gen jo achiel na yo go riam go keru ka wa yang dano tiga toy kam go timo ngoy komo gi mo pe ento kombe tiga bino ni gi nyere wi en ni nyer ba en ni charge ma dir ma no mir en ni kuma no mir lok en ni po agi wi gi doge kon kono history to pe gene ba en pe oberuche en kom en ni kom ni enywala luten ne dir ma cher kwen ka en ma kom no pe kani gine no mero en la dir lo kombete o chak tama ne kombete ni gina en ti timo ne koma chul ni po be ben mede pinara a gikene ti a gik pa jemi wen tie so gina en mero nan en ni jemi wen a gikene tie so ginana waje mera giko Kenya eno ni char ma dit mada nen gamente me Tanzania kombete la dit mo wero gan tele yu gene Tanzania wor gitiana man mege ke na kon luori convoy mala choni wor ke eno ni pe luoro ini tiga timo gina be ka ini timo gina be pinga wor gi convoy makiman
Anyway, we have one comments mogomo bino dak en. Yeah, that's Andrew, why early actually begins to utilize their land. We are we are here in Uganda, but we are being used by our actually brothers and sisters in the government. Gedare, Cosmas Chan Wayane actually traditional forum, Loki Leng executive order, and number 3, Mero Court Aya. David Colorina. For me, I see most part of actually land are unutilized and are endorsed with the minerals. So this group of people are coming with intention of taking our land. So can you know? Yeah, look at Peter Amiro, Dakari Ario boat Dr. Caesar Chae, ki boat Paul Kilama, chi Lady Grace, Legua Kong, Pitini Kong. Dr. Caesar Chae. Apoy de twal atama na mer gi ko ke lok ni kumbedi ku kerro committee magelwoni verification committee mam tiki me nenu banado menema pegitiki wal ga mebedu ti kumbedi ku kate ni yamoro kumbedi tie danum maramo pier boro bichen magilwoni pegitiki wal ga mebedu. This is probably the highest in the region. Gidong Pade tier 45, Gulu tier 44, Noya, Kilamore, no, Noya been tier 44, Lamour tier 5. Kidong Diai tier Eliverio Kimia Beer. Donc, the verification committee again go me recommendation ni jomati legal ni mir go kiriam gero donc yo mene madak ti legal ni then I watch ni look matiga ki bot salim salam machere il president ni ngomi no ni kumbe ke wilo ti talo ti ngom pelu lir mon magin wa gen Uganda itu erbir ka moge ken welcome bil la dir en cherry kidi o miu tuero ni Johnny kage goy chel sigi perbedo so you en lo matek madama no dong patuere no en we ko ken ni ywe ko ne tek dong yirwa ne no ni o watiki pero yen and I use the term ni these are a settled community. These settlers, you know, gimay ngom bapule beru megi. Yung wero dong, anyo dong, mano pe ngom mo. So look ni atama mir kitero way parliament. Where kid weko. Pien kawana chuli kan chikoni boy komo. Ana weko command. Yeah. Musée Paul. Petit à Wigné. Yeah, Petit à Wigné. Yeah, food pe Wigné. Maybe mir ko kai duga. In the meantime, we are going past one. We are not a deck. Okay. Agi Bodwin of Cage of those killed in a part 3 are Bagandans, 2 are Langis, 1 Munyankole, 2 are Cholis. And then Kidma General Tema 1, Lagan Lamwara Catherine, Kio Dua, Lamwara and others, Terra Lokom Balalo, Chuero
Chunya manda. Lutela mukana tieka playing ki double standard. And then Laila Al informative don chen wan there. Susan Okello, what is Salim Saleh doing in Gulu anyway? Don't we think these Balalo are there because of his interests? Yeah. Mzee Paul, go tem. Foot pe winyi. Unmute yourself. Unmuted bene. The natural connection money dok pe. Give Borico, can you? Yeah, I'm muting bene. I'm unmuting bene. Peti again. Atama dong kongo. Okay. Yeah, peti again mzee. Peti winyi. Peti winyi. Peti winyi puli. Power winnie. No. Kono and do when you want. You know, ka Winnie ko. Peti winyi. Waro mede. Oh, hold on. Okay, we're coming down to Bilal Hussein, since Museveni came to power, his target is to erase the tribe of Acholi, which is impossible. He is using elected Acholi sons to finish their own brothers. Isaac Ojara Mapenduzi said over radio yesterday that some Acholi who are in the government stopping Balalo to go away. So, Pero pa Acholi and Acholi. And then Janani, unmute yourself. Okay. But Muse. Mzee kong da tem. Nature pelare. We no bedi. We go bedi. We'll talk next week. Next week. Next week. Lady Grace. Okay. 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 Well, leave it one. Viewers, wapoyo. Well, leave one. Well, leave it one. Kid word. Kitu maleng. Ba makwa wapui pi program matien. Wapui pi te o ma wan wati ye ma waloka ye lok mi dog ot lok mi karawa. Luba ngom mi en me achuli ni ine ye mi ni wa. Ichim mi wa beri ye pi mwaka mapol. Dok wan wangini chiti ye peti ngati momo bitemo gibitemo entopo bingai gi pien kirgi kel lwenyi komwa eni jima ini miyo iwa wapui pi gwoko wa ki jima pat pi mwaka madong chok rom pier mungwen manyura tini ini tiketwa walego pi migi walu tiano ni kwayo utiana chuli weng magiti lo mapapat angeyi kombedi jo magang gitie makun gi kuma waleg ni jingi nong yo yapigi yo mapapat ma wek gen gutiek lok makomberi tie ka yelu widana walego man duju pi be pa wuri Yesu Kristo rotwa amen. Well, for to ka to era waro bi mede go ki part of look and ki video mon ka wa yubo obi kilo me gine look mego rosalva yo ki gang kono for to look ka lar be ara chiro do ka chiro uti makija ni look en ma wan ti lo ne ni me yubo gang ka la tiena chule mo mati winyo ma dok miro tere chalo uti lokme kwergamente nyo chalgamente en pelo ati constitution ti clear immigration law ti clear so gino mo ma wati lo ne kanyo ko ni degamente nyo mirogamente pere the law is very clear ke un lawyers ma wuti ya cholini ka dong wuru choyo kar taj miru den kong do nen ka ngom editi ngom kwar da ka wun me nok lo cho kar taj ma ku bot jumano pegen yang chik ma be chibe dujuno en kire wachi wati nyena kenwa po to twal jo kamalo diben
Lingo. Okay, hold on. Let me just do On the top right, there must be something. Mawajani N. No, it's okay. Bella